Kipulit jangan nang ba Jowai Jingpynbeit ikan komia kali nak benta ka sautrik jong mentau benai kabdi ka Sngi vot jong ka Elekshon chalok sabha laban kedua hande ba ya ka Jowai Ñiew yiki konsensi ki bahap apa was Jingpynbeit Hills district korkom penyak kali nadu ko pon news teng step pelong kumni Om Syak Manrung na Thomas Jones Junction Shadu DC office atau Om Syak Manrung kali na papali Shadu Yaw Musiang Menteri dan Om Syak minyak kali nadu mission compound Shadu pasurok bandai cepo Yaw Musiang cepo DC office antara Om Syak minyak kali na HK Sing Tri Junction Shadu DC office atau naka Dakuistan Shadu DC office baru kali ke bawah na red sim ken penyak no sakit jaka bahap sakat tan mentong bahap dan apa ke district library site yaki kali ke bawah na kimusnyang Jerusalem on penyak capo shot waku anta yaki kali ke bawah na New Hill Shillong on penyak saka surok ke balik capo kenru soflang pat Thomas June anta haka sautarik pat baru ki south lagi jaka punya kali ni ke parking lot apa yang musang Om Syak men pensangnya kali na lupa Ñiew step